Beta doon hay ni bunal-bunal to din Allah Ta'ala tayyib. Hatisin tayyib, tahir. Sutsi in Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tubus in karayaw niya. Amo hindi siya laung ta kapikitan silumi. Hasabab yan, di day sab siya tumay mahaipon niya malumi. Angkan na siya nagdaak kato taniw katan magsutsi. Labi-labi na bang kita sung mag-ibadat at tawat tumunay sindaakan niya. Suway kita alam kasutsihan. Iwan subay sutsi in himumungan ta. Sutsi in hinangta, sutsi in kabtangan ta, sutsi sambil sin pag inumakan tari halaw man sing gumiini. Sabab, bihita kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat dugaing Suratul Ma'idah ayat hanggatus Qul la yastawil khabithu wat tayyib. Baita isila ya Muhammad, hindi laong magsibo in mangiiwan sin marayaw. Damikian Suratul Nur ayat kawan tagunum biyata sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Biyata doon ha ayat ini in babae mangi suko sin usog mangi inusog mangi in suko niya babae mangi in marayaw daing ha mga kababaihan in suko nila mga sarayaw-rayaw kausugan in mga kausugan sarayaw-rayaw yan in limbang nila subay reisab amoy in sa rayaw-rayaw rin ang mga kababaihan. In kamaksuran niya, doon hayan, bang in magtiyaon launta, dugaing in kakahinang tanto sadya di magbatok in pakaradyaan sing kabuhi nila halaw man sing gumiin. Amoy nagsasagga daing hawakto pa wakto. Asabab yan, hinduan kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin, doon kita haamoyin sipat sa rayaw-rayaw, siukat nga kato taniyo, karena in Allah Ta'ala nagsisipat sinsipat sa rayaw-rayaw, in nga niya sutsi, in katan sin kabayaan niya subay halawm kasutsihan di siya tumayma sin amuin aun doon haon kasatuan daing hakabtangan daing hinang daing hauno-uno na pakaradyaan halawman sin ini likusan sin mga sila nagngangaan marayaw subay matan-matan impag-iyanon marayaw, amun piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan na bang kita maghinang, di tayo maun sin Allah Ta'ala bang siya, bukon labay ring haka-ikhlas. In pag-iyanon ka-ikhlas, subay siya, amuin hito na mo, indaakan sin Tuhan Rabbul Alamin, doon haamuin ini babatok iwan sin sara niya. Bihan. Angkan na, in ka-ikhlas, subay siya nag-aakad iwan si pag-anon lang niya mutabaa. Pag-anon mutabaa, amuin iuurol mo in katantan pamiat sindaak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo na yung pangdaaki sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab di tay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, subay siya malano, sutsi, inamal. Amuin amal biya sin himumungan mo
subay siya amuin himumungan marayaw. Amal subay siya amal sa rayaw-rayaw. Karena dito may mainallahu ta'ala sin malumi. Ingkatantan, hisusulak sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Di netay maun. La yakbalullahu illa at-tayyib. Bihan yan. Naring nga mga yadto nasabot doon, biya si mga pagsarak kasinalta. Di magmumpa, tataw magsarak kasinalta. Amin, bukon siya malano. Bukon siya usaharay nga halal. Bihan. Sarab na bukon yadto marayaw. Piyag marayaw sin Allah Ta'ala. Hati niya bukon siya sutsi. Bukon siya tahir. Lumakawa bang siya sutsi, lipaton pa sin Allahu Ta'ala, bukon pilang kalipatan, intiyo-tiyo, tumaod. Biya sin hadis sahih, biya itasin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'idli tamratin, min tayyibin, wala yakbalullahu illa tayyib. Fa inna Allah Ta'ala, ya'khudhuha biyaminihi yurabbiha kama yurabbi ahadukum waluwahu hatta takuna misla jabal. Kita kau yan. In pag sarak ka, amuin long ta, hangka ini tingi sinamin tamar yaon. Nagsarak ka kau tulus ikhlas karena sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah. Karena di tumay-may na Allah ta'ala sin hinang bang bukunda, karena niya hinangunta. Nahasabab yan, taimaun sin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya ibang kaikhlas, sarta iban mutaba apag yanon, na laung niya, ya'khuduha biyamini. Sambuton sin Allah ta'ala, sin lima niya patuo, ampa niya laung ta doon haon, ini ipatun ampa ipatun. Biya laung niya simpag ipatsin, ini hambuok tao sin namin ipatun niya, ay unta nakaatawa, uno-uno na rin nga mga ini nimat sin Allah Ta'ala yon halawmad niya. Di yan sin Allah Ta'ala duhungan, hakarna inyan miyagad kau hapiang daakan niya, tulus ikhlas harap ka niya, sarta nagkukugdan, nagbabatok iban sinsara niya, labi luba na tuod, labay ring hapiatar lang sindaak niya, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na di duhungan sin Allah Ta'ala, inhang katingi tamar, sambil mahinang siya yabud. Kita kau yan. In kalaguan ni. Nabang siya labay ring haamuin bukon marayaw, na inya to katantaan, hipag bangbiya ka to pag pamahagya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga bihad to katan. Hasabab yan, in Allah Ta'ala bang unuin daakan niya ha mga ini ka rasulan niya, daak niya, biya day sabhayad to indaakan sin Allah Ta'ala ha mga bariman. Amin timay masin